2023. smo negdje posle nekih gotovo 20 godina uspjeli da vratimo lijepu tradiciju u naš grad. Vidim da su ljudi oduševljeni, a i mi također što možemo da promovišemo praznik Mimoze na najljepši mogući način. Posebno mi je drago zbog te jako dobre saradnje koju imamo sa lokalnom turističkom organizacijom iz Herceg Novog. 13. nam počinje od februara praznik Mimoze, traje 15 dana, ali tu je više od 30-40 manifestacija. Najviše mi se sviđaju definitivno kostimi jer su baš bili lijepi. Prije svega ono što je posebno meni drago, čini mi se i svima da je jedan događaj koji je jako interesantan najmlađima, da su oni onako posebno vezuju za ovakve događaje. Pa najviše mi se dopada ove maskote. Zaista su lijepi utisci i onako impresije, posebno naših malo starijih sugrađana koji se sjećaju ranije da je to bila jedna lijepa tradicija i onako prilika da u ovim zimskim danima osjetimo malo duh Mediterana i miris mimoze i u našem gradu. Baš mi se sviđa i sviđa mi su se ljudi ovako okupili. Pa predivno, stvarno predivno. Dobrodošli svi, izvolite, praznik Mimoze je otvoren za sve vas i dobrodošli u Herceg Novi.